दिनैनि सानाव बर' आइजोफोराबो रां खामायनायाव उनफिननानै थायाखै। गोसो जायोब्ला मानसिया मावनो हायै खामानि गैया बे बाथ्राखौ फोरमान खालामदों सानै गथ'नि बिमा भनिता बर'आ। इ-रिक्सा सालायनानै जिउ खुंनायनि राहा खालामनानै लादों बरनुदिपार सेरफांगुरि गामिनि भनिता बर'आ। खायसे मानसिया बुङो आइजो जानानै मानो इ-रिक्सा सालायदों होननानै, नाथाय बेफोरखौ जेबो गोसो होआलासिनो इ-रिक्सा सालायगासिनो भनिता बर'आ। तामुलपुर जिल्लानि गरेश्वर बेंखन मावख'गिरिनि बेन्दोंआव थानाय सुवागपुर बरनुदिपार सेरफांगुरि गामिनि माइना बर'नि बिसि भनिता बर'आ 2 दाननिफ्रायनो इ-रिक्सा सालायनानै न'खरखौ सुंथानो हादों। फोरमायनाय बादिब्ला फिसाया इ-रिक्साखौ फाइनेन्सआव बायनानै लादोंमोन आरो सालायदोंमोन। इ-रिक्साखौ सालायदोंमोनब्लाबो इ-रिक्सा गारिनि दाहारखौ सुख'नायजों लोगोसे न'खरखौ खुंनो थाखाय गोब्राब जादोंमोन मयना बर'आ। इ-रिक्सा सालायनायखौ दोनथ'नानै गुवाहाटीआव खामानि मावहैनो गोनां जायो। बेनि उनाव इ-रिक्साखौ बिसिया गावनो सालायो। भनिता बर'आ फोरमायनाय बादिब्ला दायो बिथाङा गावनि खामानिजों लोगोसे सानै उन्दै गथ'खौ फरायसालियाव लांनायजों लोगोसे गोबां जायगायाव इ-रिक्सा सालायनानै रां खामायनानै न'खरनि नांनायनि मुवा बेसादफोरखौ बायनानै न'खरखौ सुफुंनो हादों भनिता बर'आ। नाम श्री भनिता बर'आ। কেতিয়াৰ পৰা ই-ৰিক্সা চলাই আছে আপুনি? 1.5 মাহ। 1.5 মাহ হৈছে। কেনেকৈ চিন্তাটো আহিল? আপুনি এগৰাকী মহিলা হয় ই-ৰিক্সা চলাই আছে আপুনি, কওকচোন কেনেকৈ চিন্তাটো আহিল? বেলেগ মানে ইমান মতা মানুহ চলাই ভাড়াটো মানে বেছি লয়। তাৰপিছত আৰু ইফালে আমাৰো কৰি খাব নোৱাৰে, এনে ফুৰিব যাম বুলি ক'লেও নহয়, পইচা নোজোৰে। আনক দেখা পাই কেনে দেওবাৰ বজাৰত যাই কেনে আন এজনে মহিলাই চলাই আছিলে, তাৰ পৰা এইটো ভাৱনাটো আহিল আৰু যে আমিও 1 টকা 2 টকা পাম বুলি কেনে চলাইছোঁ আৰু। গাড়ীখন কিনা কিমান দিন হ'ল? 1.5 মাহ। 1.5 মাহ হৈছে চলাও? 1.5 মাহ। আমি কোম্পানীৰ মালিকৰ ভিতৰত কাম কৰে আৰু গুৱাহাটী। যেনে তেনে অলপমান উপাৰ্জন কৰিব পাৰিছোঁ আৰু। আপুনি চলাই আছে আৰু সেনেকুৱাকৈ পঢ়াও আছে? উপায় নোহোৱাত চলাব লগা হৈছে। যেনে তেনে মানে মালিকৰটোৱে মানে মালিকৰটো এক্সট্ৰাকৈ গৈ আছে বেলেগক। আমাৰ ঘৰৰে মানে দাদা বুলি কোৱাটোক এনেকুৱা পইচা মাটি কিনি দিব লগা হৈছে, তাতে পইচা যায় এনেকুৱাকৈ হোৱাৰ কাৰণে আপুনি চলাইছে? ছোৱালীটো চৰকাৰী স্কুলত পঢ়ি আছে, যেনে এজনটো চতুৰ্থ আৰু এজনটো দ্বিতীয়ত পঢ়ি আছে। ঠিক আছে। আপুনি আনসকলক ক'ম যে মোৰ নিচিনাই যদি চলাব খোজে চলাব পাৰে আৰু এনেকুৱা আৰু। সাহস গোটাম।